Hi guys, your boy Aritoy. Yeah. For today's video guys, shout out kay paring Lawrence, magpa-breakfast siya karon no. Invite mi niya together with my wifey and my palanggang mama chup na si Lucas. And mga tumi sa dito dumi mag-breakfast sa buttermilk ranch. Yeah, kita-kits lang niya guys. Dapat tim giling-guling nih sepatu dia. Oh. Go right. Woo. Good job. Thank you. Mamimiss kita sa ano, sa ihaw. Iwan tayo. Thank you. Bye-bye. Sabi din 4 hours drive mo. Start down ka din ba doon? Hangin na, oy. Bye-bye. Hi guys, kauli mi sa balay and very thank you kayo paring Lawrence sa imuhang pa-breakfast. And dito na kutob guys ang atong video kaya akong tulogon pa niya si Palanggang Lucas kay gihilak-hilak. This is your boy Aritoy. Yeah. Peace and I'm out. Pag-amping mo tanan diya guys, kay maambing sa midray. Bye-bye.